zaba zirishaha nk'emu y'akashesho bw'umuriro gwakwatenzwe empunzi z'abanyamurenge ku rwo muri Kivu mu ihanga rya Kongo, babiri bakafera mu nju kandi abandi babiri bakahonoka. Ahitwaza kwishyira hamwe nyugo mu Mandera kakobo mu rembo rwa Mbarara twashanga polisi hamwe n'abatura bahereze kurazo murro. Kana nashanga enjira kwa tomurro immediately nyo kinakora ni rukira mu polisi ya Mandera na shanga oso waho then speed hati yatera aba fire brigade za zishanki biri yaho zakashije nafuna information ni kuza boda omwe kwa twenje dinese ya opposite na Nankeje na kamweje guest house so immediately natamiki tunayin natamiki tuzanje bashanga ndi njwara natamiki tuzanje nyirukanga pikaho shanga Indonesia informing main station abanyohereza motoka takikejo nekigambo ngo abantu aba babire berundanira umwanya wo gubarukurwa kuzikomwa abanyabuzare babo kandi rizo baba bari abo gukora imikoro ya hamuheru eyo kusibura urufu byabamo abantu bafire ibintu byona bya afira abantu babiri n'abazeyi okay kandi yize yasamboreti sitting ibite bezono umurwashu n'ote miliyoni yose n'abari bagujire mu bedroom shenge amosi ya kugaho yasamuru wabo mu munonga polisi kurgaha kitebech kure cyambarara yahiko umwanya wo gunukwe kutwara imbiri y'abafu mukabafahirwa rero kure ryambarara Regional Referral Hospital ubwo kucondoza kuri kugenda mu misho amakoraga gashakwa Elias Rutugusa.